Għal darbohra nsellem lit-telespettaturi kollha tagħna li naqattu magħna f'dan il-ħin. Bħalma minna tul din il-ġimgħa kollha minn ġewwa l-oratorju tal-Kurċifiss ġewwa l-parroċċja tal-Isla fejn kif tafu tinżamm ix-xbija mirikoluża ta' Ġesu Redentur. Ser inxandrulkom ix-xandira live fejn Father Keith Bonnici għal darbohra imexxi it-talba tal-Kurunella tal-Ħniena Divina u mbagħad jikkonkludi l-eżerċizzi li kellna għal din il-ġimgħa. Meta inti mitt Ġesu, minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ baħar ta' ħniena għad-dinja kollha u għajn tal-ħajja ħniena divina bla qies imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna f'dan iż-żmien partikolari li qed ngħixu bħalissa. Odem u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħniena għalina, jiena nafda fik, Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Jiena nemmen f'Alla il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu, ibnu wieħed Sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twielet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, mietu difnuh, niżel il-limbu, u mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smawiet, qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija d-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu
هن لينا والدنيا كلها فجيه الباسيوني هارشاتيو 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 هن لينا والدنيا كلها مسيرة تيرنينا نفري لك الجسم الدم الروح الدفنتا تا ابنك العزيز سيدنا جسو كريستو بتبتيا دنوبتانا والداوك تا الدنيا كلها فجيه الباسيوني هارشاتيو هن لينا والدنيا 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 كلها مسيرة تيرنينا نفري لك الجسم الدم الروح الدفنتا تا ابنك العزيز سيدنا جسو كريستو بتبتيا دنوبتانا والداوك تا الدنيا كلها فجيه الباسيوني هارشاتيو هن لينا والدنيا 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 كلها مسيرة تيرنينا نفري لك الجسم الدم الروح الدفنتا تا ابنك العزيز سيدنا جسو كريستو بتبتيا دنوبتانا والداوك تا الدنيا كلها فجيه الباسيوني هارشاتيو هن لينا والدنيا 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 كلها مسيرة تيرنينا نفري لك الجسم الدم الروح الدفنتا تا ابنك العزيز سيدنا جسو كريستو بتبتيا دنوبتانا والداوك تا الدنيا كلها قدس الله قدس قوي قديس مورتالي
ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. O Ġesu ħanin aħna nemnu fik u nafdaw fik. Enna għaliex aħna dajfa u blaħila, għatina l-grazzja li nwasluk il-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk, u jkollna fiduċja fil-kobor bla qies ta' mħabbtek sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Murejdilna ftit ġranet jew ġimgħatilu il-lejla il-pellegrinaġġ li kien ħajmexxi hawnhekk Monsignor Arċisqof ma kienx ħajsir minħabba fis-sitwazzjoni tal-COVID-19 li qed ngħixu fiha bħalissa. Dan huwa żmien li fih aħna tnejxu iva ammirazzjoni u gratitudni kbira għal dawk li qed jaqdu fis-servizz mediku u nitolbu għalihom bil-qalb u għall-familji tagħhom. Imma ftaħlita wkoll ta' dwejjaq ta' biża' ta' ansjetà moħħna fl-anzjani tagħna, fil-morda, fit-tfal tagħna. Tibda tinkwieta dwar kif ħankampaw waqt il-COVID-19 u dwar kif ħatkun il-ħajja wara r-randan forsi twil ta' din is-sena. U f'dan il-kuntest il-Papa Franġisku ta' video messaġġ fl-okkażjoni tal-jum ta' talb u sawm nhar il-11 ta' Marzu li għadda u dar lejn Marija, Om Ġesu. U nixtieq li aħna wkoll illum induru lejn il-figura sabiħa ta' Marija. U l-Papa Franġisku talab hekk: O Marija, id-dawl tiegħek dejjem jixel fil-mixja tagħna bħala sinjal ta' salvazzjoni u ta' tama. Aħna nintelqu f'idejk saħħa tal-morda li ma' ġenb is-salib isseħibt fit-tbatija ta' Ġesu waqt li żammejt sħiħa fil-fidi tiegħek. Int saħħa tal-poplu tagħna taf x'neħtieġu u aħna żguri li se tipprovdi biex bħal f'Kana tal-Galilija jerġa' jkollna il-ferħ u l-festa wara dan il-mument ta' tiġrib. Għenna Om tal-imħabba divina biex inħadnu r-rieda tal-Missier u nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu, li ħafu u l-mart tagħna u tabba bin-niket tagħna biex permezz tas-salib iwassalna għal ferħ tal-qawmien. Amen. Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Om qaddisa ta' Alla. La twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna, iżda eħlisna minn kull tiġrib, O Verġni glorjuża u mbierka. Dan huwa żmien li ninxteħtu b'mod partikolari taħt il-protezzjoni ta' Marija. U xtaqt li nagħlqu dawn l-eżerċizzi billi llum nirriflettu fuq Marija bħala Om il-ħniena. U dan fi 3 dimensjonijiet. Marija Om il-ħniena meta żżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta u nistaqsi: hemm ħiel ta' Zakkarija u Elisabetta fik u fija llum? Issa nistaqsuha u naraw. U fit-tieġ Marija Om il-ħniena fit-tieġ ta' Kana.
u l-figura tal-arajjes insibuha fina illum. U t-tielet dimensjoni Marija, il-ħniena, imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Toġobni sentenza ta' San Lawrenz ta' Brindisi. Il-Verġni Marija tissejjaħ il-ħniena għax hija l-om l-aktar ħanina, l-om l-aktar ħelwa, l-om l-aktar qalba tajba, l-om l-aktar maħbuba. U f'dan iż-żmien ta' ħtieġa aktar minn qatt qabel nersqu lejha, mhux b'devozzjoni biss, imma b'sens ta' ħbiberija. Marija illi dejjem dinamika, dejjem attenta, dejjem moħħa hemm, il-ħażin ma jaħmilix, jitwerwer qudiemha. L-interċessjoni tagħha quddiem Alla tanti setana. Ejjew immorru Marija il-ħniena fejn Karim, fejn toġobni ħafna sabiħ ammens xbija tal-Madonna mara żagħżugħa b'Ġesu ġo fiha sejra tħaffef għal ploljiet. L-om żagħżugħa li ġarret il-bina f'ġufa tħaffef għal ploljiet biex iżuru lil Elisabetta u l-Zakkarija meta fi żmien ta' prova f'ħajjithom, meta Zakkarija naqsitu l-fidi u mmuta. U bħala il-ħniena tmur iżżur lilhom, u bħala il-ħniena disposta li tiġi żżur lilna anke f'dan iż-żmien ta' prova u ġġib il-bina magħha, anke f'dan iż-żmien ta' tiġrib, anke jekk ikun għalina wkoll żmien ta' nuqqas ta' fidi, żmien ta' solitudni. Illum nistiednek biex flimkien nistiednu lil Marija il-ħniena biex tiġi u tħaffef fi djarna f'daw il-ġranet. Ejja il-ħniena u ġib il-Ġesu miegħek bil-fejqan tiegħu, bil-ħniena tiegħu, bl-imħabba tiegħu. Ejn lilna wkoll Verġni Marija ħalli bħalek inħaffu għal ploljiet permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali jew tat-telefon biex inwasslu lill-oħrajn il-Ġesu bi kliem ta' kuraġġ, ta' fidi u ta' solidarjetà. Bħalma għamilt int Marija ma' Elisabetta u Zakkarija. Dan huwa żmien illi fih niddialogaw mal-Ispirtu t'Alla biex jenna nsibu modi kreattivi f'dan iż-żmien partikolari ta' kif aħna nistgħu nkomplu nimtlew b'Alla ħalli l-fidi u l-qadi jiżżewġu f'ħajjitna anke f'dan ir-randan b'mod partikolari. Kif nista' naqdi bir-restrizzjonijiet kollha li hemm madwari bħalissa. U kull wieħed waħda minna jrid iwieġeb dan fid-dialogu mal-Ispirtu t'Alla. Ftakar, int responsabbli tar-randan tiegħek. Int responsabbli tal-osservanza reliġjuża u tal kemm qiegħed jew qiegħda tipprova tkabbar bl-għajnuna t'Alla il-ħajja spiritwali fik u fil-familja tiegħek. Int responsabbli. Bl-għajnuna t'Alla il-Madonna żgur li ħatejna. Imma aħna irridu nagħtu kont il-Alla ta' dan. Fidi bla fatti mhix effettiva, ma tasal imkien u vojta. Marija il-ħniena twassal il-ħniena lil bina Ġesu fid-dar ta' Elisabetta u Zakkarija. U Ġwanni jaqbeż bil-ferħ. Imbagħad naraw il-Marija il-ħniena ġewwa Kana tal-Galilija. L-om ta' Kristu li talbet għall-arajja stakana meta raqqashom l-inbit
turi lil-bina x'inhu l-ħtiġijiet tiegħek u tiegħi. L-om tal-ħniena ikollha ħniena fuq kull wieħed u waħda minna u tressa ħtiġijietna qudiemu. Dejjem imma tressaqna lej Ġesu. U l-kliem famużi ta' Marija ġewwa Kana għamlu kull ma jgħidilkom Ġesu. X'kien jisimhom l-arajjes friski fit-tieġ ta' Kana li stidnu għall-festa tat-tieġ lil Ġesu, lil Marija u lid-dixxipli? Taf x'isimhom? Ma nafux. Ma nafux x'isimhom. Huma anonimi għax jirrappreżentaw lilek u lili. Meta ma jkollniex jew ma jibqalniex imbit. Meta l-ġarar tagħna tal-fuħħar ikunu xotti u vojta. U aħna nafu li l-kelma imbit fl-iskrittura mqazza tfisser il-ferħ, l-imħabba, dak li jagħti toma għal ħajja. Meta wiċċna jkun imqarras għax nixfin minn ġewwa u qed imbagħtu bla wens u bla mħabba. Kulħadd jista' jikteb l-istorja tiegħu ta' kif qed iħossuna f'dan iż-żminijiet. U hemm ħiel ta' dak li għaddew minnu l-arajjes ta' Kana. Naqqashom l-imbit. Illum aktar minn qatt qabel għandna bżonn li jkollna bżonn tal-imbit ġdid, ferħ ġdid, wens ġdid, imħabba ġdida li tagħti toma lil-ħajja. U hawn tidħol Marija li tinduna x'qiegħed jiġri fil-familji tagħna u f'ħajjitna. Om Ġesu kienet hemm. Tajjeb li nistidnuha fil-familji tagħna. Anke permezz tat-talba tar-Rużarju. Il-Papa San Giovanni Pawlu it-tieni il-talba tar-Rużarju kien isejħilha tikkontempla l-wiċċ ta' Ġesu fl-iskola ta' Marija. Il-preżenza ta' Marija Umm il-Ħniena fil-familja isserraħ ras kulħadd. Marija, dan il-Papa Franġisku jgħidlek, hija om li tosserva, om li tintebaħ minn qabel li l-imbit qed jiskarsa. Rata ġejja di il-kriżi l-Madonna żgur. Tintebaħ minn qabel bin-nixfa spiritwali u emozzjonali tagħna. L-om għażiża li tinkwieta għalina. Saħansitra qabel ma aħna stess nintebħu li jista' jiġi xi tip ta' saram jew inkwiet. Marija l-om li ma tafx toqgħod bi kwieta. Tinteressa ruħha mill-problemi tagħna anke materjali. Marija li tieħu passi konkreti, l-om li ma tistrieħx. L-om li ma tistrieħx qabel tidħol għalina quddiem bina Ġesu. Marija l-om li għandha r-riċetta tal-ferħ għal kull wieħed u waħda minnha. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Naqqashom l-imbit, om Ġesu kienet hemm, u Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Kristu il-problemi tal-familja isolvihom mhux joħloqhom. Kristu ma jisfrattax festi, ma jitsikkax, anzi issalva il-festa. Kristu jagħti imħabba ġdida, ħajja ġdida, perspettiva ġdida, toma ġdida lil-ħajja. Imbit tifjen minn dak ta' qabel. X'ma ngħidulux il-Ġesu, ejja oqgħod fil-familja tagħna. X'ma ngħidulux il-Ġesu, ejja oqgħod fil-ħajja nisranija tagħna. X'ma ngħidulux il-Ġesu, ejja oqgħod Ġesu f'ħajti. Ibqa' magħna mulej. F'dan iż-żmien u anke wara li jgħaddi. U Marija tenna biex nagħmlu dak il-pass. Kun int Ġesu, the head of this home, the unseen guest at every meal,
the silent listener to every conversation. Marija mill-ħniena fit-tieċ ta' Kana, Marija mill-ħniena meta marret iżżur l-Elisabetta u l-Zakkarija u tgħinhom bil-preżenza ta' Ġesu fi żmien ta' nuqqas ta' fidi u ta' solitudni, tgħin lill-arajjes ta' Kana fi żmien ta' dwejjaq li waqalhom wiċċhom l-art, naqsilhom l-inbit, naqsilhom il-ferħ u t-toma sabiħa tal-ħajja. U Marija llum imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem tibqa' għalik u għalija l-Om tal-ħniena. B'qalb kbira u bid miftuħa, il-ħin kollu titlob l-għeda lil-bina għas-saħħa u s-salvazzjoni tal-poplu li lejha jirrikorri b'fiduċja fil-hemm u t-tiġrib kollu tiegħu. Nersqu lejn Marija illum biħbiberija imġedda. Ħalli ma ndumux magħha, ma nfaħru lill-Alla flimkien u jiġi mument meta tgħaddi din il-kriżi tal-COVID-19 li l-qlub u l-knejjes tagħna ifuru bil-kant tagħna u tagħha mimli gratitudni lill-Alla wara dan iż-żmien ta' prova. U ma' Marija inkantaw il-ħniena tiegħu ta' Alla tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Marija l-Om kollha ħlewwa tressaqna lejn Ġesu. Kun ħafif li tersaq leha. Hi l-faraġ tas-sobenin, it-tama tal-imsejknin, is-saħħa tal-morda. Għafda il-preżent u l-futur tiegħek, tal-familja tiegħek, ta' wliedek, tax-xogħol tiegħek, tal-business tiegħek, tal-għaqdiet li fihom inti parti, tal-parroċċa tiegħek, tal-komunità nisranija tiegħek f'idejn Marija. Stefano de Flores, il-kittieb Taljan, jagħlaq ir-riflessjoni għallum. Jekk timxi wara Marija, ma titlifx it-triq. Jekk titlobha, ma tiddisprax. Jekk taħseb fiha, ma tiżbaljax. Jekk tgħinek hi, ma tibżax. Jekk tigwidak hi, ma taqtax qalbek. Jekk tħarsek hi, ma tistax, ma ssalvax. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħniena. Ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik li lek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna daw għallejna, dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar.